Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio 15, versikulo 18. Ti pungtot, patauden na ti riribok, ngam ti anos, yag na ti kapya. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Kitaag man iti sarming, no bagay kumitlaang ti make-up ko, kan tinalabaga ang lipstick ko. Ay na, bagay mo launay. Nagpintas ka to, pay. Mayat ngagpay sa daytoy. Kayat ko, Elma. Ada pa'y lakok dito'y apulbos, ay broken lotion, apagpapudaw. O sige, gumatangak nga rod. Wen, masapol nga agpapintas kamot Di kagdanag, ikan ka iti discount. Thank you, Elma. O, at iti sangaribo, kita no umanay. Umanay day to yan. Atoy, kompleto amin tilinaon day ta Miriam. Ay, kamodyanan na. Nakagatangak matlaangan iti kastoy. Nyaman tayo ta, ginatang mo, Miriam. Ha? Mutoy na kita. Kastoy ti rumbang kadagitoy. Bart! Ay, sus! Apay nga impaladaw mo matan iti tawa dagiti ginatang ko. Unay ka matan. Sayang ti kwarta pinanggatang ko iti dayta. Makapungpung tutang nga rod. Anya? Nagkuna aya gumatang ka iti pagpapintas. Jacket. Bart, Anya ti panagkunam iti bagim. Balasang kapay. no di mo kayat, ibagam ko makanyak iti nasayaat. Saan nakastangag pungtot kalatan? Makaawatakmat ka! Sige mat, Elma. Di mo unay laklakkuan ti asawak iti pagpapintas, wen? Apay ka di manong Bert. Agsipod tamok a makadadal iti rupa day talakom. Ha? Kunimot Miriam agraraman. Kayat namat, isupay day ta paggasgastusan na. Ni, anya kumangay ti basol ko. Aglaklako aklaang mat. Jak mo't ipilpilit. Ay, ada! Apay nga gilako ka iti kasta. Di ko mailakom dagiti makmakan. Di mabsog pa iti gumatang. Apay aya paritan dak. Di aglako kayo mat no kayat yo. Ay, sumardong ka man! Sumbatan nakpay lang. Ay, uray babae ka, tutupang ka. Ipulong ka iti asawa, Di mano. ura gipulong ka! Sa anak amabutang ka ni Miriam nga asawa! Tinasaya at Miriam anak ko. Likli ka mo ti gumatgatang kadagita pagpapintas. Agdigos ka laangan, husto daytan. Sa anak matkat anaesam nga agpapintas, nanang. Kayat ko laang atulungan ni Elma. Iso agim matangak itilako na. Naklaatak nga rod. Tanagpungtot matan adagos ni Bert. Kat impala daw na ititawa dagiti ginatang ko. Ala, bay amon. Pasensya amon ti asawam. Anya ngay garod. Kastamot ti aramid na. Wen nanang, jakon gumatang pay. Umanayan ti sabon apagdiramos ko. Nasayaat. Narigatan. Aga pa kayo laang nututupam di asawam. Wen nga rod nanang. Ngamin ipilit na ti amuna. Isulaang tinalaing. Ammom anak ko. Sika ti kanayon amapan makimisa. Sika ti sumsumrak iti simbaan. Iso asika ti rumbang ang makaawat iti ugali ti asawam. Kandi mo liwayan nga ikararagan, tapno agbalbaliw, anak ko. Sa dinong ti papanam katrabin, Miriam. Inak ijay turod, taada signal ijay. Awagak ni nanang. Nga uray rabrabin. Nalipatak namin nga inawagan itay aldaw. Taimbilin ni Mrs. Go kanyak idi aldaw, idi napanak na kitsyanda. Nga ibilin ko kano kininanang, amang ipan kano itinatang, taagpas kanda ngamin. Nagado dita paggatangan da. Nagtulag da nga rudan, amang ipan to ninanang itinatang itiday taapas kanda. May mayat kano ta presko. Di ka pa ilang arod mapan ijayan ni nanang. Masadutak, adayo ije balay da nanang. Inaklaangan di ta turod taawagak. Sige, umunakan ama turog. Angem rabin. Awan nga road signal dito'y balay. Mala, rumwara kon. Nalipatak mat ngamin ti mawag itay aldaw. Sapay nagsipngat dito'y turod. Umawag akon, tabumabaak adagos di tabalay mi. Miriam, sika ka di ta.
Ha? Ay, uwan. Siyak day toy. Sino ka kadi? Ay na, siyak ni Pakito. Ni, may kamot dito ito, Rod. Ay, rab-rabiin. Uwan. Kunaklakit din no asino itay. Si kamo gayam Pakito. Agpada tamot gayam tiranta dito'y turod. Uwan nga, Rod. Sige panawan ka pa, Miriam. Umuna akon. Urayan na kun. Tapno Ah? adda kadwak abumaba. Mabutang nga amin. Ay na, awan al-alya dito ito, Rod, Miriam. Ang mala, urayan kan. Agyaman Pakito. Mabitak laan. Ay, agyaman ta nakaawag akmatlaangan kininanang. Saan pa'y matgayam ang nakaturog ti asawa? Nakaigamat iti baso. Siguro, umin-ino. Sumrakakit din iti salas. Miriam, Apay ka di akas lang makapungtot ka, Bert. talaga makapungtuta ka. Bert! Apay matan nga imbarsak mo ti baso iti datal. Saan nga imimay dito ni Bert? Ay kaya napananan nga ay. Napananan ngay ngagpayso. Alas 8 iti bigat. Diyak matan mauray. Mga noad na di takaro ba tayo? Apay nga main, nagapa kayaw? Saan matkit di tatang? Ang kalaatlatan nga imbarsak na ti baso iti datar. Ano ya? Ay, adaman na kasurunan ng arudan. Makapasuron. Awan mo ti dakas nga inaramid ko. Wala, ano sa mabagbagan ti asawa, Miriam. Damagam, noon niya ti makagapaw no apay nga agpungpung taot. Sana basta agunget latan nga wang gapuna. Wan tatang. Nasayata nasabat ka dito dalan, Pakito. Apay, Bert. Ni, nabartak ka. Saan? Amok ti sasawag. Anya? Awisan ka nga ginominton madamdam, ha? Anya? Umuna ka na jay tersina jay laot, gawid na. Indak mahalay ito karta. Uray nak, sangot nga ginumiti arak, Pakito. Pasensya kan, Bert. Sa anak nga umin-inom iti arak. Agbiro ka lang iti sa bali akadwa mo. Nasayata, daka dito'y balayo, Pakito. Inyag kunti arak dito'y ayan mo, sangot nga ginom. Anya, ang kuha, Bert. At na patag-apapanak ita. Itong kwalangan. Kaduan na no? Bert, pangasim ko mamata. Saan ko mamata kasta? Pilitin nakit din. Di mo gayam kaya. Ne, apay nga akinabil nak, Bert. Nagsakit din yung ko, dinanog ni Pakito. Bimalasit din. Idarom ko na dyan, Pakito. Sige agdarom ka. Tamakita no disika ti ungtan ni Kapitan. Anya? Nagkuna nga min apilitam nga uminom jay tao. Tidakas na kinabil mo. Kan itipay mismo abalayda. Sino mo ti sana makapungtot no kas jay? Damagag man kan ka. Anya nga min ayati kapungtot mo. Da kayo ka ni Pakito! Ti kunayo, di kayo nakita adwa ka ni Pakito. Anya? Lawlawag man ti sasawam boy. Iso arimwar kay di na minsan arabi. Tanagsarak kayo kini Pakito iji turod. Buisit kayo. Makilalalaki ka? Saan apod no day tamboy? Kinapod no na, nagrana kami laang kini Pakito ijay turod. Awan dakas nga inaramid mi. Agsasaw ka itipod no no saan? Nakapapayin ka! Agdamag kapay ngamin nga umuna, sakbay nga agaramid ka itimadi. Itikas na, saan ka may sagmak? O, anya nga ita? Nadingitak Tata Elias. Tabinalas ko ti manugang yo. Di kagda nagbarok. Tadyak ayo na ti madi nga ugali na.
Naanos ka nasayatak matatao. Ang amno kas jay, basta kabilin daklatan, ay jak matitulok tata. Ay, katuon, mate. Ay, jakman amaw ka ni Bert. Planok nga ron nga agdarom kan ni Kapitan, tapno agnakam ni Bert. Kasla sa anak ngamin amamati, aday jay laang tigapuna kinabilnak. Jak laang pinagustuhan nga aginom kami, kinabilnak kit din. Ay na, madanagan ak Elias. Ang mga nuidarom ni Pakito ni Bert amanugang ta, kat pagmultaan da iti dakkel agatad. Ay, dahi ta karon kait. Saan met nga raw na mabalin ang makibiyangak. Ay, day ta kat ipagdaksan na, no ti may sa tao, kat kanayon nga agpungpungtot nga awan gapgapuna. Amin tay metkit day. Kahit saan amaliklikan ti panagpungtot. Ang no awan umdas nga anos ti may sa tao. Ay, day ta ti pakaisagmakan na. Tinasayaat, inakasarita ni Miriam. Masapul ang maariglaw ti saan ang nagkinaawatan da Bert nga asawa na, ken ni Pakitaw. Tanakababa ni Elias. Mala, ingka nga rudan. Kasla mabayin ako. Ngagparang pa'y ka ni Pakito. Anya, Nang runa, kat awang magam kinapudno ti atap ko kada kayo. kasanon no idarum na ka. O, di nakarkaron. Kunam lamon o sino ka nga agsasao. Anya ti amok ngay, nga mga nagpaiso nga da relasyon nyo. Anya, ay na, makaamu ka man laangan itibiyag mo. Nagalas ti ugalim. No kasta, nagkinabil kayo ka ni Manong Bert, Pakito? Nakigtutak nga main iti panangkabil na kanyak. Tinutupam lakat nga rodan day di a tao. Anyangay nga ron ti planom ita. Planok nga ron nga idarom. Nagbaliw ti pangadang ko. Urayak laengen nga umay dumawat iti pamakawan ko. Kasano ngay, no saan mo amauray kan kuana day ta, Pakito? Okay lang kanyak. Ang amno bilang taulitan naman ng tinaramid na. Talagang idarom kon. Ay, sa bagay, kung ada nga rodan, nasaysayaat no palabasam tinagkurangan ti padam a tao ken ka. Una, ay, baliwan taman kid ti saritaan ta. Ti maipapan ka data, ti kayat ko apagsaritaan ta. Anya ko matirumbang apagsaritaan ta, maipapan ka data, Pakito? Maipapan iti panagkalay sa ta, iti kabiitan a panawan. Ha? Nagkalay sanda Pakito kan Elma. Awan mat siguron ti mako number. Nyaklaim pagarob nga agayan ayat da magayam. Iso nga ita, sarda nga mon ti panagat-atap mo kada kami kin ni Pakito. Kunak ano awan nobya na. Kinapudno na nabayagan nga agayan ayat dakin ni Elma. Iso abid do ti panangipapan mo nga da relasyon mi kin ni Pakito. Nasayat kit de. Tamapadasan da may da asawa na. Tinasaya at mapangkamakimisa tapno makisayan ti mading ugalim. Makitan to Ada pa'y naskin na papanak. Bart, hintay makimisa. Ay, hintay maminsan tatang. Ada pa'y lang amin aramida. Diyak pa'y mo nalpas ti trabaho. Ay, kinapudno na. Awan ti trabaho amalpas. Kanayon ti panagtrabaho tayo. Ala, isardeng mo pa iladay ta at trabaho. Hintay makimisa. Ha? Sige. Sumurutak man la kada kayong tatang. Nasaya, tanakaw. Ado ti aldaw. Mabalin mo to nga ituloy, dahi tayo bagbagam at trabaho. Intay kit makimisa. Kasapulan tayo, ti pamaragta ti apo. Ay, kabsat Pakitaw. Pakawanin na ko ma. Pagbabawyak ti madingay nararamid ko kung kaiday. Agyaman na kabsat. Tanauray ko matlaangan, ti panagkidaw mo iti pamakawan. Kaya di kagdanag. Ta di pay laang, napakawan kan.
Agyaman kabsat pa kito ha. Idi pa ila ko ma, nga umayak. Ta ibabaon nak ti asawa nga umay dumawat iti pamakawan mo. Nga mabainak. Ngamit ha, agyaman nak ta naaramid ko mula ang kabsat. Pakaragsakak mo ti mamakawan, Bert. Kahit agyamanak, tanak ka amiris kan. Oh, kasla naragsak ka ita Nagkapam ka di ba? Ijayan da pa kito, bakit? Kahit nagasatak, gapot na pinakawan nak. Nakaimimbag talaga kanyak ti Diyos. Agyaman Bert. Tas ikamat laang tinakapanunot iti dayt na. Idijak pa amo ti Diyos iti biyag ko. Aminak, anarigat ko amay balikas ti pakawanan nak. Ngem ita, itinagan ti Diyos. Dawatag apakawanan nak mo, bakit? Napakawan ka, nakay. Ket agyaman tanalaw-lawagan ti panunot mo. Ti Diyos tinanglawlawag kanyak, bakit? Di kagdanag. Jakton ulitin, tikas jay. Nang runay ta, nga namamo kung itibiyag ko ti Diyos. Kenda giti sasauna. Makunak, amakaawatak itan. Kunana iti Proverbio 9, versikulo 10, tapno agbalin ka masirib, umunapay nga agdaydayaw ka asibubuteng iti apo. No ammom tinasantuan, addaan ka iti pannakaawat. Papagayam, ditan tinagibusan, ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Ilyesya Tumlid, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin.